UMLA Kamaulai constituency nakaseng kongres ubak proses ti saukmi ula pentikna bahau snem arhajar arpulai ino eka parti kongres bat unya khunno nakiwei pat ki parti habai kran bakilat pathai khubor nakaliang ubak saukmi ula ong ba mentahi undang ne bat ka kongres hadu bandakut ke samoi trekam kum UMLA Henry Mariakut kani ke samoi trekam sa shimya karai ban yakhunno nakawei pat ka parti halor ka jingpen pau jong MLA bat MDC barim jong Kamaulai constituency uba embha simli bau kloi ban kershan uba saukme ladaw yakhun naka parti UDP uba saukme halor kane ula ai ka jingkhublei yo MLA bat MDC barim Kamaulai constituency bola pen pau bon kershan ye u to hakabani baga jingkan jong nakaliang jong embha simli bandakali jong i kan lo bai kloi ban kershan yang kalau menekun adang ikun dari seng UDP tiga badan nakaliang jong ni kong shopping ai ko beli kerpang nakaliang jong ba MH ameli barim pagam doso MDC barim nakaliang i haga por jing ira tres tam hina mata jibet jimbiang jong Kamaulai konsi pro boy to nakaliang i kan la rai kum tu mano la rai am papa ba kan bandali mi konsyo de ai ko beli kerpang bandakali i kan long bai la terwa batuk bar la terwa sanga kalong ba nari ikla ban support akom jo la ngai dia di UDP ringong tang ni kawai episode ko kumon man na mar bang ron kongres kapor ro keempat biang di haga por biang tengah kwa ni kong syam pendep saya ya kan ka tenure kong dong pendep kongres pendep saya kan ni tadi nadi ka por ni sapeng kai babahatam na kali junga kan ba kai ka parti babaham ni kun lagade ka UDP lagade ke PDF, lagade mata ke SPDP. Tadi benar ya, lani lah. Apa kalau bandai nak kalian jong independen. Tapi suatu kita gini. Belabu apa Ahmad nak kalian juga kalau hak pada bagi election ni pasawan. Frankly speaking from my side, now I will remain with the Congress till the end of the term. When the term end, then we will see what in which party I will contest at that time.